I dobro večer svima ljudi, dobar dan, dobro jutro, kome kad gleda. Šta ima, šta se radi, kako ste? Evo ovako, prije samog početka da vas napomenem da bacite jedan veliki like, da podijelite ovaj video, ovaj kanal sa svojim prijateljima, prijateljicama, rođacima, rodicama i ostalom kompanijom. I da komentarišete ovaj video kako bi YouTube izbacivao moje videe, da što prije dođemo do tih glupih 100 subscribera. Tih važnih 100 subscribera, da. Uglavnom, kao što znate, nastavlja se kontent o golfu. Urađeno mu je dosta znači stvari, međutim, imat ćete naravno video o tome. Jednu možete sad tek stvar vidjeti koja je urađena, ne damo će li ko primijeti. Ako neko primijeti, ima pozdrav u sljedećem videu. Ja. Danas, kao što vidite po naslovu, pokazat ću vam kako da ofarbate i sredite ovaj ružni volan. Ako se sjećate kad sam ga montirao, znači ima onu preslag, međutim meni se to nikako ne sviđa. Tako da ja hoću znači, da ga ofarbam i da ga sredim. Međutim, dosta ima načina za farbanje, imate način za sprejom da ga farbate, imate, ne znam ni ja, što ga je četkom, nemojte četkom farbat. Uglavnom, ovaj način danas koji ću ja farbat, i ovo jest ljudi prljavo nebo, vidite ovo. Ne bojte se, i to je jedan od sljedećih videa, znači preslačit ćemo, radit ćemo, znači crno nebo. Vidite i prljavo je ovdje, ne znam od čega. I odlijepilo se ovo je tako da i to ćemo raditi, to će baš u potpun izgled svega. Crnih stakala, vidite koliko je crno staklo. Ja. Aha, oj, prljavo gledalo, nemojte ni gledat. I ovo ćemo sve morati farbati, sve, nemojte ništa skirati. Uglavnom, ako ko kažem primijeti opet modifikaciju koja je rađena, nek baci like, share, subscribe. Farbamo volan, čime se volan farba? Ajde ovako, krenut ćemo prvo kako se čisti. Nemojte znači nikakve tečnosti, nikakve gluposti koristiti, zato što ćete sam napraviti ljepljiv volan. Da budemo sad malo ozbiljni. Znači uzmete jednu krpu suvu i apsolutno samo ga dobro očistite. Možete ga zakošiti. Znači samo ga dobro očistite gdje ćete nanositi ovu, tako reći, farbu. I dobro ga očistite. Znači to je veoma bitno jer koliko bolje očistite toliko će ga uhvatiti. Toliko će bolje uhvatiti, znači bolje. Evo vidite ovaj volan ima čak ovdje oštećenje, jedno koje se neće vidjeti kad se ovo uradi. Ima ovu bijelu liniju, tako kad sam kupio bilo. U svakom slučaju, čime se to radi? U pitanju je ova krema, znači Fine Shoe krem, znači krema crna za cipele. Ali mora biti ljudova. Zato što, znači, morate napraviti kad bukvalno se osuši da možete hvatati volan normalno rukama. To sam radio na prošlom golfu, mislim imam i sad to golf, ali mislim na tom golfu jednom, znači radi ekstra ispalo, tako da ćemo sad i na ovom uraditi. Uz šin koji je postupak. Poželjno bi bilo nositi rukavce, jer stvarno ljudi moji ova krema gdje ostane, bome, neće nikao skinuti. Moram sad ovdje uvaš što sam hvatao rukama. Dobro. Znači skidate. Evo ga. Vidite ima spužva. Tu ćemo ovdje staviti. Postupak je sljedeći. Znači ovako radite. Pogledajte ovo. Ovo kad sližete vidite kako izlazi. Znači to uzmete i stisnete malo. Pogledajte ovo. Samo ovako. Pogledajte ovo. Won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. Pogledajte ovo. Da. Kao što vidite. U suštini samo vam je bitno, znači što detaljnije i bolje premazati. Koliko posvetite vremena ljudi svom autu, toliko će vam ljepše izgledati. To je naučno dokazano. Ovdje ćemo istisniti. Tako da, vidite da potpunimo fino. I opet kažem, bitno je dosta je utrljati lijepo. Vidite cijelo volan. Utrljate ljudi. Ja kažem, nijednu stvar oko auta ne treba raditi brzo. Treba posvetiti maksimalno pažnje tom što radiš. Evo vidite. I onda idete ovaj gore obod. Vidite, stresete.
accomplice to me. I promise the darkness I can honestly believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Evo ovako, sam primjer vam je ovo ovdje, evo vidite, znači kad ostane krem vidite kako se vidi. Sam primjer vam je ovo ovdje, vidite koliko je zeleno, dok kad se s ovim uradi, izađe ovdje izašla. Moram isisiti to. Znači radite kružne pokrete, lagano, vidite znači. Samo ovdje, apsolutno ljudi, što preciznije radite jer po danu, sad se manje više vidi, ali po danu će vam se sve vidjeti. Ako ste bilo gdje promašli. Evo vidite. To je to ljudi moji, kao što vidite gornji dio gdje se osušio izgleda aj zdravo. Tako da ćemo mi sad ipak i airbag preći. Znači u airbagu jedno razmazivanje, to je sasvim dosta. Evo kao što vidite. Inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, said to live. Ovako, znači šta je sljedeći raditi? Kao što vidite da je boja ispala ekstra. Znači još se to nije pak osušilo, ali crna je boja. Ovo se još nije osušilo. Naravno, vjerovatno nije ničega da se osuši, ovo sam na još jedan sloj kao što vidite da je crno. Tako da ljudi, ja sam stvarno prezadovoljan. Kao što vidite. Znači volan je ekstra ispao. I čak i ono oštećenje, vidite koliko se pokrilo. Tako da nemam riječ, samo morate namazati, opet kažem, po svim ivicama. Ako hoćete da to lijepo izgleda. I moja preporuka je, znači da ne dirate volan određeno vrijeme. Što kaže, bar ako vam nije hića, bar dan. Ili evo, uradite ovako na večer i ostavite. Sad ako vi imate, kao što ću ja naravno uraditi, sa fenom, imam industrijski fen, tako da ću ja još s njim uzeti sad otići pregrijat volan, da se to dobro ispeče, ali kažem opet, nemojte znači raditi nikakvim glupostima, da vam neko kaže neki sprej za volan ili te gluposti. Zato što ćete sam napraviti problem od volana i morat ćete nakupovati ona sranja da se ne lijepi volan za ruke ili jednostavno ćete morati preslašiti volan. Zato vam kažem, kao što vidite, ovo se već počelo sušiti. Vidite kako se izgleda ekstra. Znači nemojte nikad raditi s tim glupim sprejevima i tim zajebancijama, zato što kažem, ako pokvarite, niko vam neće prihvatiti reklamaciju volana. Tako da nemojte, jer volan jednom kad zeznete rijetko ko da ga više može dozvati ili jednostavno morate presvući. Tako da je ovo moja preporuka, znači evo još jednom da vidite krem. Evo je. German quality. Tako da volan je ekstra ispao, sad je crn. Što mi se sviđa, sad ovo što vi vidite kao da je ovdje rekli sad zelenkasto, ali nije, nego je ovdje sam friška boja. Što je nanesena. Vidite ovdje kako se izjednačava, ovdje je još friška inače boja. Tako da to vrhova izgleda. Tako da ljudi moji, ako vam se video svidio, like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu.